Wiriwe men ni igihe wumviraho amakuru tuguhaye ikaze utuye men ndetse nawe utwumvira ahatandukanye utwumvira kuri radio Mpega ya kaminuza ya USM Maine 90.9 FM ndetse no ku mbuga nkoranyambaga za Mujamba Afurika. Muri kumwe nanjye Jaha Kuzimana. Dore ingingo z'ingenzi tubaramburira mu kanya. Abatari bake muri Congo bari kugwa mu icukurwa ry'amabuye avamo ikinyabutabire Lithium gikoreshwa mu gukora bateri z'ibikoresho bitandukanye. Nyamara aya mabuye ngo Maine nayo ikungahayeho ariko ntishaka kuyacukura. Ubwicanyi bw'abanyamulenge mu gatumba, abarokotse baracyasaba ubutabera. Dufite amakuru yo hanze ya Maine mu Rwanda, Congo, Kenya ndetse na Afurika y'Epfo. Ntimujye kure. Amahoro n'amahirwe amararo n'amaramuko. Nongeye kuguha ikaze Wiriwe men, amakuru yizewe kubakomoka mu biyaga bigari bya Afurika, mugezweho nanjye Jaha Kuzimana. Ese wari uzi ko leta ya Maine ikungahaye ku mabuye avamo ikinyabutabire Lithium kiboneka abenshi bahasize ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo? Nyamara Maine yo yahisemo ko ayo mabuye atacukurwa. Amabuye avamo Lithium ni imwe mu ngingo zigize igitabo cy'umunyamerika Sidharth Kala kiri mu bimaze iminsi bivugwa ku isi. Igitabo yise Cobalt Red, How the Blood of the Congo Powers Our Lives, cyangwa se Cobalt Itukura, uko amaraso y'abakongomani aha imbaraga ubuzima bwacu. Kivuga ku mabuye acukurwa muri Congo mu buryo bw'amaraso, aho mu bana abagore abagabo bayacukura abatari bake bahasiga ubuzima. Umunyamakuru wacu Rive Mukahirwa aheruka gukora icyegeranyo kuri aya mabuye ndetse no kuri iki gitabo. Umva uko yabyegeranyije. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ifite amabuye y'agaciro ya cobalt aruta y'isi yose ifite akusanyije. Aya ni amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru Forbes magazine, ikinyamakuru cyo muri Amerika gitangaza amakuru y'ubukungu. Aya mabuye y'agaciro ya cobalt niyo akoreshwa mu gukora telefone zigezweho za smartphones zinjiriza inganda zizikora miliyari hafi 500 z'amadolari y'Amerika. Niyo kandi akoreshwa mu nganda zikora imodoka zikoresha amashanyarazi, inganda zifite intumbero yo kuzinjiriza miliyari 858 z'amadolari y'Amerika bitarenze mu mwaka wa 2027. Aya mabuye ya cobalt kandi niyo avamo ikinyabutabire cya Lithium gikoreshwa muri za bateri zose zikorwa mu isi. Forbes magazine yatangaje ko hafi 75% bya cobalt igaragara hirya no hino ku isi iba yaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hanyuma hakaba n'indi ingana na 3% ituruka mu bindi bihugu bituranye na Congo nka Zambia. Ikindi gipimo gito cyane cya cobalt kikava mu bindi bihugu bitandukanye byo ku isi. Ikinyamakuru Forbes gikomeza kigaragaza ko uduce turimo amabuye y'agaciro muri Congo ari tw'imitwe yitwaje intwaro irenga 120 irwanira muri Congo yagize ahantu ho gutura, aho ngo abo barwanyi bahirukanye banica amamiliyoni y'abaturage ba Congo bahoze bahatuye. Hari abantu batandukanye bafatwa nk'abavuga rikijyana bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje gutabariza abaturage ba Congo bakora mu birombe bya cobalt. Hari nk'umunyamerika Ben Affleck, nyuma yo gukora filime ku buzima bw'abacukura cobalt, yiyemeje kujya imbere y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imitwe yombi, uw'abadepite n'uw'abasenateri, ndetse n'imbere y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye, atabariza abanyekongo bapfira muri ubwo bucukuzi. Hari n'umunyamerika Sidharth Kala, umwarimu udahoraho muri kaminuza ya Harvard, we yanditse igitabo yise Cobalt Red, How the Blood of the Congo Powers Our Lives. Bishatse kuvuga ngo cobalt itukura, uko amaraso ya Congo aha imbaraga imibereho yacu. Sidharth Kala mu gitabo cye yibanze ku buhamya bw'akababaro bw'abantu bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Congo. Yavuze ko yasanze imitwe yitwaje intwaro irwanira muri Congo ari igenga ibirombe bicukurwamo iyo cobalt, ngo hari abana bahakoreshwa imirimo y'uburetwa. Muri ibyo birombe kandi ngo hahora impfu za hato na hato z'ibihumbi by'abanyekongo b'abakene, barimo abana bahatakariza ubuzima bari gucukura bajya ikuzimu kure cyane,
bikarangira bakuyemo ka cobalt gafite agaciro k'idolari rimwe gusa cyangwa abiri ku munsi. Abenshi muri aba ngo bahakura ubumuga bwa burundu, indwara zidakira z'imyanya y'ubuhumekero, abandi birombe bikabagwira bagaheramo kugeza bashizemo umwuka. Nyamara nk'uko nabibabwiye, aya mabuye ngo aboneka no muri leta ya Maine nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The Time gifatanyije na Maine Monitor. Abacukuzi b'amabuye y'agaciro Mary Freeman n'umugabo we Gary ngo bamaze hafi imyaka 5 baguye ku kirombe cy'amabuye akungahaye kuri Lithium mu gace ka Muri muri leta ya Maine. Aba bashakashatsi bavuga ko leta ya Maine itemeye ko aya mabuye acukurwa nyuma yahabonekeye. Bavuga ko aka gace ka Maine kari muri duke dufite aya mabuye muri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko imyaka ibaye 5 nta ushaka kuyakoraho, kandi ngo arakenewe mu nganda zikora amatelefone, imodoka zikoresha umuriro n'ibindi bikoresho bikenerwa cyane muri Amerika no ku isi. Leta ya Maine iri mu zifite amategeko akarishye arengera ibidukikije ndetse akabuza ubucukuzi bw'ibiva mu nda y'isi harimo n'amabuye y'agaciro. Oh, my land was still extreme poverty, yet you have the diamonds in your land. All the wealth in the hands of some groups. Oh, my land, wipe the tears of your children. Oh. Abanyamulenge batuye Maine barasaba ubutabera ku bwicanyi bwabereye mu Gatumba i Burundi, aho ababo bari mu nkambi bishwe, ariko na n'ubu hakaba nta butabera buratangwa. Biba bitangaza mu gihe bari gutegura umunsi wo kwibuka ubu bwicanyi bwabereye mu Gatumba, igikorwa bazakorera muri Maine. Naganiriye na Claude Rwaganje wigeze guhagararira abanyamulenge muri Amerika, umva uko yanganirije. Uko mubizi habayeho ubwicanyi mu Gatumba, twe tubwita genocide, niyo bitari officially ngo babyite genocide, ariko twe turabyemeza ko ari genocide, kuko umuntu waje kuturimbura mu ikambi yarateganije kurimburaho umunyamulenge wese. So rero twahuye n'ibibazo mu Gatumba, hapfamwo abantu 160 barenga, ndetse hakomereka 200 arenga. Rero ubu icyo gikorwa cyabaye ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani. Ubu muri Maine nibwo tuzibuka inshuro ya 19, kandi reka nongere nibutse yuko ari twebwe muri community y'abanyamulenge twakoze igikorwa cya mbere cyo kwibuka hano muri Amerika, ariko kubera yuko dufite n'andi ma state afitemwo abanyamulenge, turimo abanyamulenge, twagiye tugikora mu ma city na ma state atandukanye. Ubu rero kigarutse hano ku nshuro ya 19. So turahamagarira abantu rero batandukanye, umuntu wese wumva yuko ikiremwa muntu kirengana gushora kuzaza. Ni igikorwa tuzakorera kuri Sheraton tariki 12 z'ukwa munani, kandi tukaba dusaba yuko abantu bose barwanya akarengane baza. Ni open to everybody, bagashobora kuza kufatikanya natwe. Yes. None iyo ugiye usubiza amaso inyuma ese abakoze iyo genocide, abicanyi bakoze ibyo bintu, hari ikintu kigeze kiba cyo kubajyana mu butabera cyangwa byagenda nka nyombera? Icyo ni ikibazo ciza, ni nacyo gituma n'ubu ngubu usibye ko kwibuka bibamo intego zibiri. Intego ya mbere ni ukubwira abicanyi yuko tugihari n'ubundi tutashize. Icya kabiri ni uguheza nukonaringa bano bantu b'abacikacumu n'abishwe uko bari bameze. Kuri twebwe kubibuka ni shema, ariko icyo duhamagarira abantu, nico duhamagarira amahanga, ico duhamagarira n'ibihugu twavuyemo, yaba Congo, yaba Burundi, aho abantu baguye, ndetse n'abacikacumu ku giti cyabo, nuko twakwihuriza imbaraga hamwe tugashobora kubona ubutabera. Warubaje ngo ese hari ubutabera bwabaye? Nta numwe. Kandi ikigutangaza nuko abisha abantu ntabwo bihishe. Pasteur Habimana yarabivuze ku maradiyo wenyine nyuma y'ubwo bwicanyi, aravuga ati nitwe twabishe. Pasteur Habimana ni Umurundi, umugabo w'umurundi wo muri FNL,
ngira niyo parti bari babamwo ariko bakorana na Rwasa agato Rwasa. Ikibazo rero gihaba ni naco nyamukuru tuzoganira muri commemoration nuko abantu tugira ngo reclame cyangwa se dusabe ubuvugizi bakatwereka yuko hari inyungu za politike mu Burundi zituma badashobora gukora inyungu zacu z'akarengane zikiremwa muntu. Sico nico kibazo dufite kinini no catumye ubutabera butaba. Ndibuka muri 2012 ico gihe nari ndi president w'abanyamulenge muri Etazini, twigeze kugenda tuvuga ati dushaka yuko bahagarika Rwasa. Abantu bakatubwira ati Rwasa sinzi ko mwamushobora kuko ibihugu bikomeye ko birashaka kuzana ubwumvikane mu Burundi, nibafata Rwasa igice kimwe kizagira. Ico kintu nico kitubabaza, ukuntu umuntu yicana akabyemera akaba hari aho kugira ngo afatwe ubutabera bumubaze ico yabikoreye, ahubwo igihugu atuyemo ikamuheza promotion. Abarundi sinzi ico babitekerezaho cyangwa se n'amahanga kugira ngo ko araproteje inyungu z'umuntu aho kureba ikiremwa muntu, kuko ikibatangaza nuko baragira ngo bagiye guproteje inyungu za agato Rwasa, ahubwo bazicisha n'abandi benshi bari inyuma. So nta butabera buraba, habo Habimana Pasteur, haba agato Rwasa ndetse n'abarafatkanije bose, nta numwe uremera yuko urajana mu butegetsi. Ico rero nico kintu kitubabaza, nico kibabaza bacikacumu, nico kibabaza abana baburiye abavyeyi babo hariya, abamama babuze abagabo n'abana babo hariya, kubona yuko ababiciye bidegemza n'ubu bagehe bagenda nta numwe ushobora kugirisha ababaza. Hari icyo mwaba mwarakoze wenda mwandikira nka nkuru nziza mwandikira perezida uriho ubu ngubu mu Burundi? Ntabwo perezida gusa, yes twandikiye ari nkuru nziza wagize ngo watesha ko yari former president, twaramwandikiye ndetse n'uyu perezida uhari turabimenyesha, arabizi, ni nawe waduha uburenganzira bwo gusana imva yacu yahariya mu Gatumba. So umva arabizi. Hari n'igihe twigeze kujana ikirego, apana rimwe gusa twajanye ikirego mu butabera, abajiji Bujumbura baracakira, agato Rwasa aje kwitaba ubutabera, ariko aragenda hamagara abambari biwe baza bamwambaye ari nka sous forme yo kwintimide, rero bahita bavuga ati ibintu bishoboka mureka subireyo. So urumva rero ko bakizi. Dufite groupe y'aba expert b'abavoka bakore ico kintu babikurikirana, ariko kugeza ubu ngubu nta muntu urafatwa. Ariko barabizi yaba guverinoma yacu iyo tugize iyi commemoration ntabwo ibera muri Amerika gusa, ibera no mu bihugu aho umunyamulenge wese ari kwisi ndetse no muri Congo. Igihugu cyacu cya Congo turakibwira ati nimba abarundi bari bafite abantu bacu badashobora kutuvugira cyangwa se kuturenganura, ni kimwewe mukora k'igihugu cyacu nabo ntaco barakora. Amahanga twarayabwiye, hari n'igihe twagira commemoration kuri Nations in New York, nta batabizi. Erega dore mugabo n'umunsi bicwa bari mu inkambi ya Nations in. Ico nico kigutangaza ko abantu barengana n'abandi babona. So turarenganye rero, umuntu wese wagira ico yadufasha kugira ngo turenganurwe, cyane kubona bicanyi bidegemza. Thank you. Nico kintu kitubabaza cyane. Oh mama land, give the chance your young boys and girls. Stop the lies, oh, stop the violence, oh, we want an Africa, for every African, yeah we Africa. Ihuriro Maine Immigrants Right Coalition rihuza imiryango iharanira uburenganzira bwabimukira muri Maine, ririshimira umusaruro w'ubufatanye mu gufasha abimukira muri Maine mu busabane n'abanyamuryango bwabaye kuri uyu wa mbere tariki 17. Mufaro Chita muyobora iri huriro
yatangarije Wiriwe Men ko byari ngombwa ko bicara bagasubiza amaso inyuma. Well, it is about time we stopped and celebrated our wins. The wins might be small, but they also deserve, a moment of appreciation. Kuva muri corona bakareba uko bafatanyije bagaburira bimukira bashaka amacumbi y'abageze muri Maine, ndetse ari nako bakora ubuvugizi muri politike ireba bimukira. Mufaro ati turi kubyishimira, ariko akazi nibwo katangira. Ahubwo umushyitsi waganirije abitabiriye ibirori Dr. Bayo Okomolafe ukomoka muri Nigeria yasabye abimukira ndetse n'abazungu babakira kurenga ibara ry'uruhu, ahubwo bagafatana mu mugongo bagatangira bushya kwiga uko banagura imibanire, gusangira ndetse no guturana. The world that is emerging is inviting us to get down on all fours, to lie down, to listen with our skin, not just with our ears, to find new ways of cooking together, of bringing in our dreams, our nightly dreams, our imaginations of possibility, and co-inhabiting with each other. Because settlement is dying, the city is migrating, and we all are becoming homeless. We will have to find new ways of being at home that does not premise itself on permanence. We will have to learn how to die well together, to fall down together. Hanze ya Maine, Olive Mukahirwa aratujyana mu Rwanda ahasojwe inama yiga ku iterambere ry'abagore, Kenya ahamaze iminsi hari imyigaragambyo, Congo ndetse na muri Afurika y'Epfo aho Perezida Ramaphosa avuga ko guta muri yombi Perezida Putin kwaba gutangiza intambara ku Burusiya. Olive, kuva ku itariki 17 Nyakanga i Kigali mu Rwanda hateraniye inama mpuzamahanga y'iminsi 3 yiga ku burenganzira n'iterambere by'abagore, Women Deliver. Abayitabiriye bagera ku 6,000 biganjemo abagore, bakaba bari mu ngeri zitandukanye kuva ku bakuru b'ibihugu, abagore b'abakuru b'ibihugu, abayobozi bo ku rwego rwo hejuru hirya no hino ku isi, impirimbanyi z'uburenganzira bw'abagore, abayobozi b'imiryango itandukanye n'abandi. U Rwanda nicyo gihugu cya mbere muri Afurika cyakiriye iyi nama. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu muhango wo gutangiza iyi nama yabwiye abayitabiriye ko u Rwanda rwakoze byinshi mu kugabanya ikinyuranyo mu buringanire bw'abagore n'abagabo, ariko kandi hagikenewe guhindura imyumvire mu mibanire, muri politike no mu bukungu, no gukuraho imitekerereze mibi ibangamira ihame ry'uburinganire. Muri Kanama 2021, nyuma y'aho abatalibani bafatiye ubutegetsi muri Afghanistan, u Rwanda rwahaye ubuhungiro ishuri Solar School of Leadership of Afghanistan ryigamo abakobwa 200 bahunze muri Afghanistan. Umunya-Afghanistan Shabana Basij Lasik warishinze yavugiye muri iyi nama Women Deliver ko afite inzozi z'uko mu bakobwa yigisha hazavamo perezida wa Afghanistan. Gusa Madame Shabana yavuze ko ahorana agahinda ko kuba kugeza uyu munsi Afghanistan ikiri igihugu rukumbi ku isi, aho kwiga amashuri yisumbuye ku bakobwa bigifatwa nk'icyaha. Perezida wa Senegal Macky Sall nawe witabiriye iyi nama yahise aboneraho guha abanya-Afghanistan-kazi imyanya cyangwa se bourse 150 muri kaminuza zo muri Senegal. Iyi nama ikaba irimo kugendera ku nsanganyamatsiko igira iti uruvugiro, ubufatanye, ibisubizo. Mu yandi makuru, mu ntangiriro z'iki cyumweru, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyashinjije umutwe w'abarwanyi wa M23 kwica abaturage 11 ubarasiye mu ntara ya Kivu ya ruguru muri teritwari ya Rucuru mu gace ka Bukombo. Umutwe w'ingabo zidasanzwe zoherejwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo wahise wohereza abagenzuzi bemeza ko abo bantu bishwe barashwe, abandi bicishwa intwaro gakondo. Umwe mu barwanyi b'umutwe wa M23 utifuje kugaragaza amazina ye yabwiye abanyamakuru ko abo bantu ari abarwanyi b'umutwe wa Mai baguye mu mutego wa M23 barapfa. Mbabwire ko mu bihe bishize hagiye haba ibiganiro bigamije guhagarika intambara ishyamiranye umutwe wa M23 na leta ya Congo, hakemezwa ko M23 igomba kwamburwa intwaro, ariko uyu mutwe wa M23 wahakanye ko ibyo bidashoboka, ahubwo ngo urashaka ibiganiro na leta ya Congo.
twerekeza amaso no mu gihugu cya Kenya aho abaturage bamagana izamuka ry'imisoro n'ikiguzi cy'imibereho bakomeje kwigaragambya. Ikinyamakuru CNN cyatangaje ko Raila Odinga utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya ari we wasabye abamushyigikiye kwirara mu mihanda bakigaragambya hari nyuma y'uko Perezida William Ruto asinye itegeko ryongera imisoro mu gihe ibiciro ku masoko muri uyu mwaka byazamutseho hafi 8%. Kuva imyigaragambyo yatangira mu cyumweru gishize, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu rigaragaza ko hamaze gupfa abantu 23, abarenga 10 barakomeretse, hanyuma abarenga 300 biganjemo abo ku ruhande rwa Raila Odinga utavuga rumwe na leta ya Kenya bamaze gutabwa muri yombi. Dusoreze ku makuru arebana n'intambara yo muri Ukraine. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko igikorwa cyose cyageragezwa cyo guta muri yombi Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin cyaba ari ugutangiza intambara yeruye ku Burusiya. Mu kwezi gutaha muri Afurika y'Epfo hateganijwe inama yitwa BRICS ihuza ibihugu bya Brazil, Uburusiya, Ubuhinde n'Ubushinwa ndetse na Afurika y'Epfo izayakira. Iyi nama niyo Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin nawe azitabira. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwamaze gusohora impapuro zigaragaza ko Perezida Putin niyitabiriye inama azatabwa muri yombi agakurikiranwa ku ntambara yateje muri Ukraine, kandi igihugu cyamwakiriye mu nama akaba ari cyo gitegetswe kumuta muri yombi. Perezida Ramaphosa yahakanye ko adashobora guta muri yombi Perezida Putin kuko ngo Uburusiya bwasobanuye neza ko guta muri yombi perezida wabwo ari ukwishora mu ntambara yeruye, nabwo ibyo ngo byabangamira umutekano, amahoro n'ubusugire bw'igihugu cya Afurika y'Epfo, kandi ngo byaba ari uguhonyora amahame y'itegeko nshinga ryabo anatandukiriye ku nshingano ze zo kurinda igihugu nk'uko yabirahiriye ubwo yatorerwaga kuyobora Afurika y'Epfo. Hagati aho kandi ku nshuro ya kabiri Ukraine yagabye igitero cyangije ikiraro rukumbi gihuza intara ya Crimea n'ibindi bice by'Uburusiya bisigaye. Ibi byatumye Uburusiya buhagarika amasezerano yo kwemerera ibinyampeke bya Ukraine gutambuka mu nyanja y'umukara byerekejwe hirya no hino ku isi. Perezida wa Ukraine Zelensky yavuze ko nta wakwemerera Uburusiya guhagarika ingendo zibitwaye ibyo biribwa by'ingenzi mu mibereho y'abantu. Wenda umuhawe mu gihe kigoye, umutima udashaka kwihangana biranga, yaba amaze iminsi cyangwa se amezi, ibuka ko ari impano yebuje Imana, hari abamushakayo bamusabira iteka, siyasi n'ibyateye n'ibigushuke, uwo mwana mureke abone izuba, mureka tete, mureka seke, mureka kure, uwo mwana yo mureke abone izuba, mureka tete. Dushimira umuhanzi Clarisse Karasira kuduha uburenganzira bwo gukoresha ibihangano bye, ndetse tunibutsa ko ari gutegura konseri azamurika amarubumu yise Bakundwa, izaba tariki 20 ukwezi gutaha, no kuvuga kwa munani kuri Wine Fritz Franklin Theater ni hano muri Maine kuva saa 11. Ushobora kugura tike uhageze cyangwa se ukayigurira kuri www.mayostreet@onaranaga.org.
wenda wasanga azava mukomeye umugambi w'Imana kuri we ntawuzi. Tubashimiye gukurikira Wiriwe Men, ikiganiro ugezwaho nanjye Jean Hakuzimana. Waduha igitekerezo, waturangira n'inkuru ubona zagirira akamaro umuryango, yemwe wanadutuma niba hari amakuru ukeneye. Twandikire kuri amujamboafricanews@gmail.com. kandi ujye udukurikira mu makuru ataha. Ushaka kutwumva andika Wiriwe Men muri YouTube, urahadusanga. Watwumvira kandi kuri YMPega 90.9 FM, ni radio ya kaminuza ya Southern Maine, ndetse no ku rubuga www.amujamboafrica.com. naho ubutaha umunsi mwiza. wenda zaguhoza amarira yose warize azana ibisubizo by'ibibazo uruhuri ntacyo nasanze kiruta kuba umubyeyi ntugamuruzwe n'ibihe bibi umuhawemo. Uwo mwanya murecyaba izuba mureka tete mureka seke murecya kure. Uwo mwanya murecyabona izuba mureka tete mureka seke mureka kure.